I Jester Raja, Balkanac ovdje, danas konačno giveaway za Gut Knife Doppler Factory New. Zašto baš ovaj nož? Znači svi koji me pratite duže znate da je trebalo da bude jedan od prethodnih giveaway-eva, ali je se nešto desilo pa nije. Također ako vam se ne sviđa ovaj nož, možda da se Gut Knife ne sviđa, imate sajtove poput ovih, odete tamo, stavite nož, ako osvojite ovaj nož, stavite vamo koje hoćete noževe, možete 2-3 noža izvući za vrijednost ovog noža, jer ovaj nož vidi 80 eura, znači možete da ga prodate, da uzmete, znači da kupite šta hoćete, da radite s tim parama što hoćete, a možete da ga mijenjate za neke druge skinove, za puške, nebitno, znači možete raditi šta njim što hoćete, jer nož vidi preko 80 eura. Također u budućnosti će biti neki bolji noževi, karambiti, M9 bajoneti i tako ta sranja. Ovaj nož sam htio da dam jer sam ga obećao prije možda mjesec dana, a sada sam ga osvojio na gamblingu, imate klip na mom kanalu kako sam ga osvojio. Također htio bih da vam zahvalim na angažovanosti, znači stvarno lajkovi, subscribe-ovi, kanal raste nenormalno. Možda 2000 subscribera izgleda malo, ali kanal raste, znači Bože sačuvaj, i pregleda ima i lajkova ima i svega ima, znači. A također da napomenem da znači, klipovi nisu neki najbolji kvalitet, jer znači, ja stvarno nemam vremena, radim, idem u školu, tako da na ljeto će biti klipovi 10 puta bolji, znači sada izbacujem svaki drugi dan, pokušavam se izbaciti svaki drugi dan i onda to malo, zašto imam malo vremena, mogu da se potrudim oko klipova, tako da, kao što sam rekao, klipovi će biti 10 puta bolji na ljeto i najvažnije je kako da učestvujete u giveaway. Kao što možete vidjeti, znači, odite, subscribe-ajte se na moj kanal ako već niste, nadam se da jeste, ako niste što niste, ne znam, ne shvatam. Zezam se, znači, subscribe-ajte se na moj kanal, odite na Facebook, lajkujte moju stranicu i vi ste praktično već u giveaway, ali morate naravno popuniti neki formular, znači, otvorite ovaj formular u deskripciji klipa, kao što možete vidjeti piše da je obavezno da se subscribe-ajte i lajkujte stranicu jer ću naravno da provjeravam kad izvučem pobjednika. Također, znači kada subscribe-ajte se i lajkujete stranicu, odete ovaj formular, napišete ime i prezime i stavite link Facebook profila kako bi mogao da vas kontaktiram ako osvojite. I to bi otprilike bilo to, izvlačenje će biti live i bit će također Q&A u tom live-u, to jeste da me pitate šta god hoćete, ja ću da odgovaram šta god vi hoćete. Objavit ću poseban klip gdje ćete me pitati tu ili ću na stranici objaviti, ne znam, vidit ću još. Izvlačenje će biti za jedno 2 sedmice, možda ne znam, tako otprilike. I to bi otprilike bilo to, nadam se da srećno vam bilo i ostavite like na ovaj klip što da ne. Tako da do sljedećeg klipa, pozdrav!